Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinaga na Jerry. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanak iti kaayan ayat, ngayon inauna ngam iti siyak. Ada natalgad a trabaho na, idinto ta siyak, pa extra laeng. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Jerry. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kasano ka nga rodan? Naawan man ang ibayad mo itab-abangam a boarding house mo. Agbiro ka kay ti pagutangak. Sino ti umutangam? Agbiro ka nga road. Adto'y ti pagbayad mo. Ikanak iti pagbayad ko? Uwan, kaasi ka mat. Ay na, agyaman aklaw na Paula. Nasingpat ka kayan ayat. Siguro, naawan ka. Nakakaasi ti biyag ko. Iso nga agsingsingpet ka. Saan ka nga agluko-loko? Kat, nasingpatak mo ta. Awan ka di pa'y nangawag kan ka kadagiti nagaplayam? Awan pa'y nga rod. Ala, agan-anos ka. Ada kaasi ti Diyos. Patsyak ang makabirok kan tumatlaang itinatalgad at trabaho. Kumusta ngay? Adda ka dimot lang na utang mo pagbayad mo iti abang? Awan, pare. Imbag man, tasaan nakapapanawon ti pagababangam? Inikanak ni Paula iti pagbayad ko. Anya? Nagsingpat mo tanti kaayan ayat mo? Uwan na, pare. Tunggal rumwar kami nga rod. Kat iso ti aggastos. Iso ang mababay na kenkwana. Ay kat ikarigatam ti makasapol iti trabaho. Talaga matakas na ti araramidak, pare. Ay na, nagswerte ka iti kayan ayat mo pare. Man ti kasta akayan ayat. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate. Kumusta kan, anak ko? Ada ka din permanente at trabaho. Awan pa'y nga rod, Nanang. Pa-extra latan, ha. Numarigatan ka dita. Agawid ka laang dito'y lugar tayo. Jakmet nga rod mapanawan to'y kaayan ayat ko, Nanang. Imbag man taman anusan nakatakaayan ayat mo. Nga oray awan na talgad at trabaho. Oy, nasingpat ni Paula, Nanang. Mawawatan na kakanayon. Kasano, kat dakkel met nga minti sweldo na iti kumpanya pag trabahuan na. Awan ka diti mabalin na pangisirkan ka? Nuadda, di nabayagan ngayon sa raknak, Nanang. Ala nga rod, agan anad ka dita. Numarigatan ka, agawid ka laang diti lugar tayaw. Awan, Nanang, didak pakadanagan. Anyati ko na mapagsaritaan ta, Paula? Kaya't ko nga ibagakan ka, nga umadanin ti panag-abroad ko. Anya, kaano? Apay adi mo yung bagbaga kanyak. Saan pa'y ngamin asigurado? Ngam itata siguradon, isong agpakada akon. Kasano akon? Para matlaang ka dataday ti nga aramidak, Jerry. Kaya't ko ti makaurnong para iti masakbayan ta. Sapay la ko mga rod. Tasaan kanto amang liplipat, Paula? Itaman pa'y anagawis kang aginunta pare. Madanagan lang amin, pare. Anya kumati pagdanagam. Agabrudan ni Paula. Panawan nakton. Kat, anya ngay titungtungan yaw. Kay bagbaga na lang nga dandanin nga agabrod. Ngam ko na namat kit di, para iti masakbayan, miti aramidan na. Ngam madanaganak. Kasanon, no makabirok ijay iti kasukat ko. Kasta ka di ti pagkit kita ti kayan ayat mo? Katnuan anusan na ka, nga oray awan na talgad at trabaho. San mo lang amo ti sulisog, pare? Agtalkalatan iti kaayan ayat mo. Kinunana mo't apara mo't lang kada kayo. Sa bagay matkit di Si kakadiday ta, Jerry. Itaman pa'y amakita ka na bartek ka. Diyan ngamin mawatan ti marikrik na kita, Hilda. Gapo ka di ta agabrodan ni Paula. Gusto ka. Agabrudan di gayam mo. Panawan na kon. Uray atag sublimat.
Madanagan nga rod. Amangan nga minu isukat na kay Jai. Amangan no isumot ti isukat mo. Nabay ko mga isukat ko ngay. Kat na nakasingsing pati gayam mo. Imbag man taamom dayta. An-anusan na ka nga uray awan permanente at trabaho. Kasano, no makabiro kitibak nang Jai. Awan maaramidam no makabiro. Si gamit Hilda. Ad-adain na kapag dandanagan. Kasano, kat kaslaawan pa nagtalak mo iti gayim ko. Itilaksid ti kinasingpot na kan ka. Kastakit din ti pampanunutam kan kwa na. Agsingsingpot ka kanayon Saan mo nga ulitan ti aginom? Uwan Paula. Kat agan anad ka iti papanama. Kanayon na ko mga awagan. Wen, saan ka madanagan? Ta saan ka nga isukat? Ha? Imbaga amin kanyak ni Hilda timbagbagam idinabartag ka. Bartak ko lang day Jai. Ngam, ada pa nagtalag ko kan ka. Nasayaat nga ron no kasta. Kat uray siya, agtalakak nutkan ka, adinak to isukat. Namnamam day ta Paula. Kat urayak ti pa nagsublim. Nanang, nagabroden ni Paula. Awanan ang nga rod, di kanayon amang bayad iti boarding house mo. Awan nga rod, nanang. Ngamsa na bale. Ang damot amamok anang isabrak kanyak iti trabaho. Ay kat nasaya at mat ang nga rod. Nang runa kat nagabrodan ni Paula. Awan nanang, ang daas iti Diyos kanyak. Ta iti papanaw ni Paula, isumot ti pan nakaadda ti trabaho. Ay katala say-saya atom ti trabaho. Into nagsweldo ak, agawid ak di tananang. Urayan dak. Kumusta kan Paula? Okay aklaan mat Jerry. Si Kangay, Addan trabaho. nasayaat mat nga ron no kasta. Naskan pa'y gayam nga umadayo tapno makasapol ka iti trabaho. Awan nga rod. Siguro, naasi kanyak ti Diyos. Gaputaan mo na nga awan ka namang tulong kanyak. Uray addaak dito'y adayo. Tulungan kalatan o kasapulan ka iti tulong. Talaga nasingpet ka, Paula. Iso nga uray si ka. Agsingsingpat ka mat dita, ha? Wan, Paula. Di ka agdanag. Nagsweldo akon pare. Iso nga ag-blow out akman. Agpainumak. Anya? Agpaiso? Wen, mapantay iti inuman. Ay katuna pare. Basta sagot mo Wen ka di. Ang amamo ka din ni Paula nga aginom ka. Saan? Saan ko ngayon bagbaga? Kasano numamuan na? Maamuan na ano ibagam? Anya aga po nga ibagak ngay pare. Jakmat kayat nga aga pa kayo. Sapay na singpot ni Paula. Basta ginom talaan nga Wen pare, di ka madanagan. Hi, mga pogi. Anya ti drinks yun? Ikan na kami man iti dua abir. Mabit lang. Nagpintas matanday dya waitress. Madlaw nga ubing pa'y pare. Una ron pare. Sayang day ta babae. Dito ikit din inuman ti ayan na. Saan kat nga iti pagadalan? Ang mga nuawan pagadal na, pare. Awan pagadal na, uno. Talaga amas kayat na ti agtrabaho iti inuman. Anya ti amutang ay. Aday tayo pare. Mahin dito Ato yung drinks yun, sir. Agyaman kami, miss. Mabalin ka dito makitugaw? Ay, kato na. Apay kiti na saan? Mabalin ka di nga yalanak mat iti drinks ko? Ibagampay tinagan mo. Siyak ni April. Sakbat ni Jerry. Isumat ni Fred. Maragsa ka na kamakam-am mo kada kayo. O sige. Mapan kan mangala iti drinks mo. Sige, sir. Agyaman na. Mabit lang, tamangala. Uy, pare. Apay nga manugot ka. Kat no nangina ti drinks dagita. Bayamon pare. Minsan lang, mate. Nasayaat mat, tasi ka lang, ti may ita. Ha? Apay akayat mo ngagmay-may saklang.
Diyak ngamin kayat di kaduam. Kontrabida day jay. Kas diya talaga dayjay. Saan mo tun nga isurot? Tinton umay ka manan ha? Ay katun tapno masolo ka. Asino ti umawawag kan ka? Ay, awan day toy. Mabit lang off ko ti cellphone ko. Hello, Paula? Imbag mo, sinong batam ti awag ko. Apaya ka na saan mo sungsung bata na umawag akan ka. Sorry, Paula. Busy ak lang ti trabaho. Sigurado ka at trabaho ti makagapo? Wen? Kunaklakit din no nakasapol kan iti kasukat ko. Ha? Ay, saan? Talaga busy ak lang. Sige nga ro din Kaya't kunti aginan na. Umawag kan tumanen. Naragsak ka kadimat lang iti relasyon ta? Naragsak ak unay, April. Aywan kayam. Agbayad ak manan iti abang ko. Ayan nga iti pagabang ko. Di ka madanagan. Ikang ka. Jerry, asino day ta ang babae? Ha? Kwa? Luklukom ka di tigayim ko. Pasensya kan, Hilda. Ngem ni April itante ay-ayate. Anya? Sorry, Paula Ngem ni April itante ay-ayatek. Apay, Jerry. Apay, anaaramin mo kanyak ti kastoy. Imadayo tapno isagana ak tinapinta sa masakbayan ta. Ngam isukat naklagayam. Awan patagdag iti amin na sakripisyo para kan ka. Inaramid ko ti amin. Ngam na iturod nakpailangan alino ko. Sorry, Paula. Ngem jak mapaglibakan tiriknak. Ay-ayatek ni April. Sige. No dayta ti desisyon mo. Makaambo ka. Kat manipod ita. Putda kun ti relasyon ta. Kastamot tan ti communication ta. Bye. Inidepnan. Pasensya kan, Paula. Amok abasol ko. Ngem ay-ayate ko ni April. Nakaumay ka man, pare. Pare, manipod na ikatak iti trabaho. Di nakmatan kayat ni April. Gapotawanin kwartak. Anya? Nasakit, pare. Nakiwin na suwas ni Paula kanyak. Gapukin ko na. Ngamita tawanan akon. Di nakmatan kayat ni April. Tilaan gayam kwartak tinapatagkan ko na. Mas daawak kan ka, pare. Idintuan ni Paula, uray awan kwartam, kat isupay timangtadkan ka. Sinayang ko ni Paula, pare. Kaya't ko ti makisinobyan kan ko na. Awagam kat agkid daw ka iti pamakawan. Barang kayat nakapay. Saan ko na makontak, pare? Ultimo ti Facebook account na. Kat saan ko mata na mabirokan. Talaga nasakit tinakam na kan ka, pare. Pare Fred, mabalin ka di pautangan na iti pagpletek nga gawid. Awan nga minan pagbayad ko iti abang ko. Iso papanawan na kung ti pagababangak. O sige, pare. Ikan kalatan iti pagpletem. Uray saan mo nga utang dayjay, itid kun. Agyaman ako, nay, pare Fred. Saan mo nga inarama ti utak mo? Sinayang mo laeng ni Paula. Nalaos nga di pa nagbabawik nanang. Nga mawanan maramidak. Talaga ka di asaan mo na makontak ni Paula. Saanin nanang? Amo ka na sakit tinakam na kanyak. Di na siguron kaya ti paalilaw kan ka Una nang. Kat awatak na ita. Saanak ama ikari para kini Paula. Aging gaita, awanen da magko kini Paula, Mr. Lonely. Kat tunggal malagip ko, nalaos ti panagbabawik. Tuy pagayam mo, Jerry. Jerry pagayam ko, iti da ito'y apakasarita ti makunak, awan ti umuna ababawi. Iso ano makabiro kan tumanen iti nasingpat a babae, saan munton nga ulitin,
Tikas iti naramid mo kini Paula. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Jerry. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.